tangan di atas. Pukul tendang. Pukul tendang, pukul. Tendang. Bagus. Oke, bagus. Bisa. Dekati di Trisan. Dekati lagi. Punya push bang. Pelak Trisan. Bagus Pak, bagus. Oke, bagus. Tahan aja. Gitu, bagus. Trisan. Push dia. Push belakang. Tenang. Ambil caranya Trisan. Ambil caranya bang. Tangan di atas. Dekati. Tenang. Oh. Lagi. Tahan. Oke, bagus. Bapak. Masuk. Trisan. Tendangan 5 itu. Enggak ada napasnya itu, habisin langsung. Tetap ada itu. Maju bang Trisan. Pukul. Tahan. Oke, bagus. Trisan, check strike, tendang belakang. Terus. Tendang. Tahan. Langsung tendang Trisan, tangan di atas. Tendang lagi. Bagus. Gitu, habis. Tendang. Bagus. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Lagi Trisan, terakhir. Main aja, biar di situ. Tangan di atas. Dekat bang.